Tazón, Hechos capítulo 18. Ay talum Corinto de Pablo. Patil de Pablo la yesquitay telum Atenas bah talum Corinto. Te las tahtul judío vinik te Aquilas bil te haslumal te skinal Ponto. Ach tonash lok tel taskinal Italia soginam te Priscila bile. Taskas mantal te muk ahwalil Cesar te Claudius bile. Yuun malaskanish te Claudio te yash ainikshan te a talum Roma te judío etike. Hich te Pablo bayil. Hich te Pablo bayil. Te bitil pajal ya telinehix pasel nail pak. Hich las joins baik ta atel sok ta nainel. Ta jujuns kalelal te kush otane. Te Pablo bahta sinagoga. Ta banti la ya anbe ya ik te lek ya chilkop. Te judío etike sok te griego etike. Te kalal julik te Silas sok te Timoteo. Te Hilemik ta Macedonia, te Pablo hanashka ya telin yalel, te lek ya chilkope. Hamal la yalbei te judío etik te ha Cristo te Jesuse, hagmeto te judío etik, hach skontloinik te Pablo sok las toibak optayik, te Pablo hich la yaltas, slilanel te skue. Aita aventa tukelik te mechayel yashbaishe, te hoone mahventa ukiashkot, ta orato, hayashbakal beyay te lek yachilkop te yan lumetike la yut hilel. Hich la yikitay te sinagoga basta baisna tulwinik justos bil te yichota muk te diose, te nopol ay sok sinagoga te snae. Te Crispo te volvane yuun te sinagoga las chun kahwaltik sok spisil te macha ay yuun tasnae. Sok ay tsobol Corinto etik te las chunik sok layaks baik ta ichha. Te Pablo oponot ta ahkubal tas telemalilel yuun te kahwaltike. Hich albot yuun. Mameshivat kopuhanme, mamesha koma ba, melel hoinehat, mayuk machayash yal skap te ay bila amenyas pas bate, yuun ay bayal tahtul te machakuun lito, tabay inlum to, utot yuun. Hich ain olil osheb havil talum Corinto te Pablo te layal beis no pik te skoptiose. Te layak beis no pik te skoptiose. Hagmeto te kalal och ta ahwalil te Galion tas kinal Acaya te judío etik las tsops baik tas kontloinel te Pablo hich layik ikbael tabay te chahpahibal yuun te Galion Hich la yalbeyik te ahwalile. Ha invinicto yasuh ta shchunel Dios te ans viniketike. Mahichuk te bitil yayal te mandalile shik. Te Pablo kan hachuk te kop. Hagmeto te Galionel skoponta ora te judío etike. Ha te judío te lahuk. Shkashintay beyix mandal ahwalil invinicto, sok te ayuk muk mulil stauhe, puersa meyas chahpante hichuke. Yan te bitil sventanash, kopetik sok biliketik, sok te mandalil abunike, chahpana atukelik, yuun mahkan kakbata huesta, chahpanel in ayehetikto shi. Hich layak ta tenelok el tabay te chahpahibal yuune. Hich ta spisil te griego etike las tsakik te sostenes te volvane yuun te sinagoga.
Sok las mahik te a tabay te chahpajibale. Haugmeto te galione shuht mayuk bilala yal yuun. Te Pablo hilchambayal k'al te a tabaylum Corinto patilas kopon hilel te kermano taktike hich och tabarco bahtas k'inal Siria. Soine bail te Priscila sok te Aquilae. Layak ta Hoshel shol tabaylum Sencrea yuun ay biyalohtas tohol Dios te yask'anias pase. Te k'alal k'otalum Efeso te leyihkitay hilel a te Priscila sok te Aquilae te Pablo bahtabay te sinagogae. Te ayanik sok a te judioetik te sobos baike layal beik bokol te yakuks hoinik te a haukmeto malashchun. Hich las kopon hilel sok layal beyayik. Yask'ante ayon ta Jerusalén tas pasel te k'inte nopolishe haukmeto te mehich yask'ante Diose ya mishtalkilesh yan vuelta layot hilel. Och tabarco layihkitay hilel telum Éfeso te k'alal k'otalok el talum Cesarea te Pablo mobail ta Jerusalén tas pat beyel yotanik te ch'unjeletike. Patil bahtalum Antioquía ay k'al jalaj te a hich lok bail yan vuelta. Shmelmon k'axil chahpalchap te ch'unjeletik te ayiktas k'inal Galacia sok ta Frigia layak beyip yotanik spisil te nopojeletike. Hich ora k'ot talum Éfeso tul judío winik te Apolos bil te haslumal telum Alejandría te vinike malasna k'op talek sok yasna telek teshun te Diose. Te vinike lasna k'op talek sok yasna talek teshun Diose. Snopujish talek te beyuun te kahwaltike sok binash yotan yashkopo yan toyol yotan layak tanopel te bitil ay skoplal te Jesuse. Haugmeto hanash ay tayotan te bitil ay te ichha te layak te Juane. Mabashib te k'op tabay te sinagoga te Priscila sok te Aquila layayis tohol te bila layale. Hich layik ikbael te k'ehel sok las cholbeishanyay ta hamal te bitil ay te beyuun te Diose. Te Apolose las k'anyotan te yashbah ta sk'inal Acaya te kermano taktike lek layayik te yashbahte sok las pasbeyik skarta te ch'unjeletik te ayik ta sk'inal Acaya te yakuk yikik tas toholike. Te k'alal k'otas k'inal Acaya te Apolose bayala yich xankoltayel yuun te mach'atik xch'unejikish tas ventanash yutzil yotan te Diose. Melel te Apolose bayal yip te skope tulan layal bey ta hamal ta komon sitil te judío etike sok layak beyil te bilatz ibobil tas hun Dios te ha Cristo te Jesuse. Sok layak beyil te bilatz ibobil tas hun Dios te ha Cristo te Jesuse. Dios yayak bet bendición yuun te xch'ul kope.